Диңгездә әле дә боз кисәкләре yüzеп йөри. Май айы үтеп бара. 41-ші ел гомумән салкын булыр диләр. Куркыныч ел дип сөйләшәләр, зыклар. Йылан йылы димеш шунда. Жыланнар монда. Алар арасында акыллылар көп. Наполеон да сугышны йылан йылында башлаган икән. Безнең дә сугышка кирүебез барды. Корыкма, без сугыштан ерак торачакбыз. Мондагы дошманнар сугыштан да коркынычрак. Сугыш башланнан ите калса, бу зыкларны турыдан-туры утсыгына озатачаклар икән. Әллә мин әйтәм, баржыга да шуның өчен тиедләр микән? Әйтәбез, бу дошманнар теге дошманнарга караганда да коркынычрак ди. Совет властына учлалар, шондук каршы якка качып чыгачаклар, әрәм тамаклар. Күрәле көр, баржыга ут капты. Кара ничек йөгерсәләр, тараканнар. Кешеләр бит алар, кешеләр. Халык дошманнар алар. Күрәле көр. Кара ничек сикерсәләр, кайнар табазан, бозлы суга. Кансызлык бу, мехрибансызлык. Тек тор, сәләгәй. Күрәсе келмәсә пилоткаңа көзеңә басып кей. Күрә торып, үзебез кебек кешеләрне үзебез. Нишләп үзебез кебек булсын? Халык дошманнар алар, Троцкий калдыклары. Нишләп үзебез булыйк? Несчастный случай. Пожар. Несчастный случай. Аңладыңмы? Сәләгәй. Несчастный случай, понятно? Так точно! Поняли? Так точно! Разойдись! Батты баржы. Бітті. Ялқында сөнді. Кішілер бит алар. Халык дошманнар алар. Қаралы сен хаман шол халык дошманнары қызғанып тұрасың, а? Yok, ben халык düşmanları kızganmayım. Алар арасында мені. Танауыңда кепме тұрып, нешек келе білектің сен мұнда ешке, а? Алар арасында. Халык дошманнары, поп молла малайлары. Міне, кімдер алар арасында? Мә, тұт. Тұт! Әш! Ой. Алар арасında benim yaktaş bir abisi var idi. Qaysı yaqtansın sen? Başkiriydi. Büşmülekten. Sana gitsen, benim yaktaşlarda, yüzlögenlerinde, zibip bulamak kaylanırsın. Yaktaş imiş. Men ol kontralarını bir tuğanım bolsa da. Urakat! Barışmasa bu şakka, şatır jeyip kel. Bigam! Tavaş komandir. Командиріңіз қойда? Сержант Белявский штабтан. Лейтенант, сержант. Баржы қойда? Қозғалды ма? Қозғалды. Көзден де юғалды енді, лейтенант. Тегі ол боксер ұтлары ма? Боксеріні қылар. Баржысы көрінмей. Аны көрір үшін, лейтенант, вадалаз бұлырға керек. Вадалаз. Әлі? Несчастный случай. Пожар. Боже, онда бір язушы бұрға тиешейді. Болса болғандыр енді. Бірсі да Пушкинда, Толстойда төгілдер. Қозаннан ол, татар язушысы. Аны пересудқа шақырып документ келді. Қозаннан?
Біршілма, лейтенант, біршілма. Бір жайын, хайласын табарсың. Әйтек, при попытке кәп бегістіу. Біріншісі де, соңғысы да болмас. Жаль. Очень жаль. Тоқта, лейтенант. Әлі сен сол халық дұшмандарын қызғанасың, ма? Yok. Халық дұшмандарын қызғанмайым. Минутларына қызғанам. Біраз ғана ашыға түшкен болсам. Қызғанасың сен аларына, лейтенант, қызғанасың. Өзіңді бір недабеті малайыдыр әлі. Молчать! Мен мұнда военный училище бітіріп келдім. Сен беңа бұғазыңна кейірме, лейтенант. Яқаңдағы ялдазың шалу сияңыңа қадалмасан. Біләбіз, кімлеріні қарбе училищеға алғанларын. Біләсің келсе мен өзім, бывший следователь. Следователь? Сіз? Менің қолдан сеннен де тігілайреклер езарлап өтті. Аминаларны, мұна бұлай, понятно? Не үшін конвой? Вақытлыша, лейтенант, вақытлыша ғына. Әлі мен сенің командирің болашақмын, лейтенант. Дослужусь. Мен коммунист қына түгіл, мен большевик. Көрсетем әлі мен аларға. Партиядан қолының нәрсе екенін. Көрсетем әлі мен аларға. За превышение служебный полномочияның нешік болғанлығын. Онда Йордан екі кіші көтеріліп келі. Шақ! Конвой солдатлары түгіл ме? Конвой солдатлары бөксеріне қарсы алырға кетті. Қойсаңыз баранда! Йордан екі қауымына! Олып келіңіз, тез болыңыз! Дегім! Яқташ, менің яқташ. Заключенный 3840 бая. Каримов Ватих Валиевич, СССР Yazıcılar Союзы ағзасы шағыр. При попытке к бегству ясарға керек, лейтенант. При попытке к бегству. Атмағыз бұл керек мені! Кет, лейтенант, кет! Өлім баржасынан біргіна зекніңді құтылырға, біргісінің да исан қалырға қақы yok. Бұл Николастай бойырақ, аңлайсың ма? Николастай бойырақ. Нешесі, бұл менің яқташ, беш бұратты! Қасырат! Нешесін, ерткіш, аны Құдай өзі сақлаған! Арсен! Меня! Власка жазан! Власка жазан! Я костый ватадан! Урахат! Урахат! Мен мұнда Құдай! Мен Құдай! Яқшы шақта бер, винтовканы. Қазір өзім при попытке к бегству ясым менен. Кетір винтовканы. Үш адам артқа, сержант Усманов. Үш адам артқа. Ишітесің ме? Нәрсе? Мен сені өзім при попытке к бегству етем. Арестовать! Алетеуха! Ұтылдың, яқташ! Заключенный Каримов, сізні
пересудқа шақырып документ келді. Переследствие һәм пересуд. Главный прокуратурада документлар лагерь начальнигында сакланып. Атларға халіңіз бар ма? Атлармын. Анда, яр бойында тағын бір кіші қалды. Ердем етіңіз аңа. Солдат, қарағыз, ердем етіңіз. Есть! Сбогым Каримов. Сізге қабат мұндайланып қайтырға язмасын. Сбогым, отлағыз. Leyla, bigrak motor buldu iyi mi? Eyyadı. Min en iyimlikine şakırıp geleyim hele. Eniyim. Biz şırşını bize bitirdik. Şıgali. Hayali. Motor geldi. Motor mu eniyim? Şınlap da. İskitmiş motor bulgan kızlarım. Buldurgansız. Eniyim. Leylem benim. Adı çıkam. Buldurgansız. Eniyim. Uramga şana şuvarga çıksak yarıy mı? Yarıy? Üstügüzge жылы kiyinip шығыз. Yarıy eniyim. Barığız. Опам инде корым инде. Шонаны мен өзім алып шығам. Еме, yok өзім. Өзім алып шығам инде опа. Яра, әйде. Görürge yarayım mı? Kadriye dostum. Bakın Nuruşka. Yanma yıl bile. Bakın Nuruşka. Kapı yapmasın. Hoş. Bekle hoş. Hem boşta tügün. Rahmet. Bana alıp kıyındı. Kızlar oynasa. Etileri bilen çıkıp gittiler meller. Yok, özleri güne. Şona şorga deyip. Fatih koydasın. Fatih? Ol 30 dekabrda o gitti bitindi. Яңа yılını da birge qorşulap bulmadı. Tuğan kını turunda ikken de yok indi. Koyşan idel onun tuğan kını. 9 январда. Ey yaşım, hemiz dağı sizge kumaş olamazqa deyip tüzüp kırmışa ergen bulabız. Медовый месяцларын bozmayıp deyip. Мен de медовый месяц. Onu bit sud залынан оқ, военкоматқа шақырып, повестка тұттырып жібергенler. Бүгін 3 январ. Ол енді Москвадаdır. Бірер окопта оқ bulmasa. Yarar indi Kadriye. Gözünü kül etme indi. Ya batı ölerimiz. 4-5 gündegine okopqa barıp kirmeyeli ol. Suslan girdadır ol. Olarını evvel kural tutarga үйreтерler. Duygançı kadirlep de ölgür olmadım Fatih'imden. Kızlar iyeleşip güne jitkenler idi etilerini. Eydegiz, şey işim olayım hele. Hazır, koynarlatıp kırtine. Hazır. Yılavdan ne fayda? Onысы şulay. Kızganış bit Kofiye, kızganış. Türmeden kutularga ölgürmedi. Basın soğuşka tıktılar. Yazışı bit o. Buran yalan olmayı deme. Hey yok. Birmiler. Yazışılarga da, kompozitorlarga da. Bizden tiyatrdan da 50 artist gitti bit. Boşka tiyatrdan da. Kızlar, eydegiz. Kayeli.
Qarali, Qadriya, Fatihqa bron olib bo'lmaydimizmi? Bron. Kişengi xalq düşmanına. Bugün indi bron bulsun Kafi apa. Kim birsin? Немедленно frontqa deganlar. Elde yoray. İş atına ide oturaldı bag'rikayim. 4 yılga iş atına. Onsuna da bik rahmet. Rahmet deganlar. Maxin Urushka. Kafi apa. Sizge de bik zo'r rahmet. Onысы, нәрсе үшін енді тағы? Бүгін 3-ші gün var. Bu benim için en ağır, en hayırsız gün. Naq mine 4 yıl elek, naq mine 3-ші gün var günme. Fatih'ımны қолға aldılar. Bugün de ol yanımda tuğur. Yarı gelip siz kirdiniz. Yoksa bir ağır bulur idi. Biz de jеңіл айтмадық шекелләлі мұнда. Yok, Allah öyle görmek zinhar. Biz bitmine Fatih turunda söyleşemiz. Onun turunda söyleşu de benim için zor kuvaniş o. Neşe yıl bit. İsminde tünlüğüne kışkırıp aytaydım. Gündüz iste, tünlü düşte. Jırdağışa. Kızlar, jır. Көңіліне юата, әлі бір жырлап алабыз мысал. Келішімісің? Келішмесе, келіштіреміз мұсаны? Шулай ма, Қадырия? Шулай. Жиделі лампаға бешлі, қуат қолда жиделі. Жиделі лампаға бешлі, қуат қолда жиделі. Ойрайы суырығы сиркен езімді. Әйде бошқасың. Boşkası bulgaç boşkası. Suya da kıya bule kıya olası kıya menge sağırasla gider vara olası. Nur, ələsin yüreğinde. Мен қайым білемені. Суғыш, қахар соққан суғыш. Жырларының да мәғнәсін өзгертіп бітірді енді. Өзгертті шу. Өзгертті. Көңілі жырда. Жанны әрніде. Фатих үйде шақта. Бірер оңышлырақ шығыр язса, гіл бір жырны жырлайды. Ішінде де гіл шыны жырлы екен. Нендейіне? Ал қадым түшлеріңе. Ал қадым түшлеріңе. Гіл қадым түшлеріңе. Бала-бала қоларыңе. Кересіне күлмәріңе. Бала-бала қоларыңе. Кересіне күлмәріңе. Rahmet kızlar. Evinde biraz yazalgan mı? Yazgan. Yazgan. Ol bit taş yolgada da yazalgar. Olup koytalgan mısın? Olup koytkan. Bir kuyun defterin. Lekin onsı da tuzlu suda şılanıp elden işle bitken. Harflerin tonu bir kıyın. Ol. Tuzlu suğa neçe dilekkensin ol defter? Şulay. Aq dengizni parom bilen kişkende bajar çıgar. Yüzlögen kişi halak bula. Fatih. Fatih'im. Şundan. Artığın tüpşünmegiz kızlar. Bir söylermin hele. Vakti jitkeş. Yarı. Hazır. Yarı. Mine on defter kızlar. Qarağız hele. Qarağız hele.
Карандаш белән язганнарын тонырлык әле. Кем булыр икән бу? Kim var anda? Sin şpal, alda güneş zor. Sin atla aşığı, ilk atım şayka başında. Kızlar. Fatih kayıttı. İsen misiniz kızlar? Yana 1942 yıl bilen özünüzne. İsənmən Fatih ağabey. Gitmegen. Yok. Gitken şartlı. Fatih. Nişi buldu sana bu er. Babam. Fatih. Korkamadım geldim. Kızlarım bilen rahatlanıp tağda şov oynadım. Onlar şunday şoyanlar, şunday jitizler. Şunday temliler. Ne? En ileri kırık. Fatih sen nerse indi. Kışı yanında elle nerseler siyanasın. Niye kızlarını alıp kırmadın? Onlar bizni uğramda kütüp kaldılar. Min bit Kadriye, 15-20 minut kalına. Tizden ışılın kuzgalaşat. 15 minutka. Sana kalsan, ne bulasın bilesin mi? Yama yıllarla işe karşıladınız. Biz indi bağlar bilen şırşı tiresinde. Emin, гадәттәгечә театрда инде. Bu yıl әллә ничегрәк булды. Егетләр сугышка китеп бетте. Emin, гадәттәге şey özüm gülә иде. Bir sizge de kirip çıkmakçı bulgan idim de. Şükürdeşsinler elimde item, kımaşalap yürümedim. Kiresigiz kalgan kızlar. Birge көңілірек болған болар еді. Eyde güzel, birge oturup şey işi gel, eyde güzel. Yok. Fatih abi biz gittik indi. Biz de işlerde karanı. Fatih abi, Kadriye'ni hotlar küttürüp gazaplısı bulma. Ул bulayda... Vəğdə kızlar, vəğdə. Bu yılısı bit hatlar kiletirgan taraflarga kite. Karanı, frontuna barıp tukmak koyturduz Ali özünle. Armiya aldığında. Süleştik bitinde kızlar, süleştik. Oğlum vadeyme düşlerine. Gül kodin düşlerine. Bal bula gülge konup giresin düşlerime. Fatih, şimdi kilişe özüne. Şunlap mı? Kadriye. Kil. Bu bilmem. Minde motorluk kılan küre bile turgan. Tılsımlı gözlerinde. Kilişse de sağ oyun dışında elimde Fatih. Şişin. Sağ. Kadriye mine. Salkın türmeler, kırgıy tayga, utlu barjı tuzlu dingiz de mini sinden ayır almadı. Alar mini sındıra da, ütüre de almadılar. Sena kaytarıp verirge mecbur buldular. Min tüzdem, tüzeşekme. Mine görürsün. Min eli soğuştan da ilenip koytaşapma. Men kurkan Fatih. Neden korkasın Kadriye? Bilmeyim.
Язғанымы да білмейші. Соғыш бейт. Соғыш бит ул барыбызға да бірдей келген әфәт. Һәр кішіге де. Қорықма. Мен қойташақмын хищиксіз. Жеңіп қойташақмын Қадырия. Әлбетте. Әлбетте, Фатиха. Әлбетте. Келелі. Келелі. Отыр әлі. Отыр. Фатих. Білесің мен нәрседен қорқам. Сенің нешік деп айтайым енді? Илге нәфретің бар кебек. Ярсыған йөрәк. Ул бит әллә каян күренеп тора. Пуляның колагы очлы, Фатих. Қадырия, мен бит инде аны-моны уйламыйча эпиграммалар язган Фатих Кәрим түгел. Сакланганны саклармын дигән. Сакланырмын, Қадырия. Нәрсә ул анда? Бу синең дәфтәрең, Фатих. Диңгездә су коенган. Қара инде. Шок танып була. Қара әле, Қадырия. Син аларны лупа аша булса да карап, яхшырак дәфтәргә күчереп языймы? Ярый. Мин кайтмыйча бер кемгә дә күрсәтмә. Балакайларым, килегез әле. Битләрегез өшеп беткән бит, инде нигә кермичә йөрисез, Үсегез шатлык йолдызлары. Нур сибегез сез бу җиргә. Тамчы яшегез өчен әзермен. Гомеремне 10 кат бирергә. Фатих абай. Нәрсә, Фазылжан? Язасың да язасың. Сүзін қоян тобасың. Мен хат язғанда сөз табал мен тегейдім. Bir хат язғаншы, bir тонны көмір шабы жеңіліректір. Хат язғанда мен өзімде шылай, Фазылжан. Bir сөз артық салқын, 2 сөз артық жылы, 3 сөз артық жеңіл, 4 сөз артық ауыр болып tuyulады. Фронт хатларын үйдегілер бек сизгер оқылар. Акоп ауырлығын алар жилкесіне саласы келмей. Аларғанда бұлай да... Мен олай деп тұрмас едім әлі. Язар едім. Неге? Язар кішің yok mu ne?
Olmadı Fatih abay. Dürüstürege bilmeyim. Etiyen ilerden basta kaldı. Onda özün bilesin. Elige hot var mı? Tizden özümüz bar bişteşek biz senin dambasına. Danbas zoru. Onda totarlar köp. Minikilerde şunda Germaniyaga kub alıp gitmegen bulsalar. Kumağanlardır. Bizning şaxtlarnalar özü bizning kullar bilen işleteler. Özü bizge karşı. Dambaska desing de. Dambaska. Barıp jite bulur mu iken? Frisning şiginesi kilmi bi. Ana, her bir ur işin tişinir jaytıp taşlana. Ey Fazılcan. Taş kömürge, metalga, neftke boy жерlerini kimirirge tırışa. Artık kimir almaz. Biz de şiginmeyimiz bit, jigitler. Bir adımda. Şiginmeyimiz. Fatih abi, işittin mi? Bizim ortada tüge nişakun azatlar tura. İşittiniz mi yigitler? İyi. Bilen. Şora olmuşa şigine başlasak. Bizge de oturlar mı iken? Bunlar tartışmaz mı iken? Командир, неужели будут стрелять, а? Yok yigitler. Anlaslar. Командир! Şollamağız. Alarda bir prikaz ötüle. 227. prikaz. Stalin'den maksus prikazı. Anlattılar bir. Anlattılar. Biz iki ölüm arasındayken. Alda da ölüm, Ortada da ben Ölüm turunda uylama. İlin turunda uyla. İlin turunda uylasa, ömrün uzun bula. Fatih abi. Ele cıgap jiberim ben. Garmın gadi. Ha? Hadi. Koyali. Hop. Haydi. Mine şulay, garmunda oynap, akoptan kutarırsam, otadan mıken garmunga? Garmonun atmaslar. Sana hiç şiksiz. Faşist bilen olay soyarırga yaramı. Garmonun da köp ne kurgenge şoy. Hey, anın kurgan hallerini sina silik isem, senin de yazırga sözün kalmaz Fatih abi. Fatih abi, koralı. Yozalı mine şu garmun turunda bir şiir ha. Men söyleyeyim, sen yoz. Hazırık mı? Hazır Fatih abi. Son bulup kuyu var bir. Alay deme Fazılcan. Bizning eng evvel bu garmon bilen Dambaska. Anları
Берлинға жырлап кіресіміз ба? Берлинға ерағалі, Фатих абай. Yoz indi. Türlü haller buluğu var. Ya üzüm bilen, ya garmunun bilen. Mire, senin vızvatқа kelip bilekkenşi. Buz osuna şöp bittik, ikevleşip. Kotu bile yazdım, no garmununu kuldan çıkındırmadım. Dileylemey başlagan edindi. Meni tortup çıkarganda. Әйе, меңа танышанды хәл. Аяклар ташқа әйләнә. Әллә батып караганың бармы? Булды. Баттым. Ялғада ғына түгел. Диңгізде. Ақ диңгізде. Бұзға ябышып шықтым ярға. Ок диңгізде. Товарищ младший лейтенант, а как вы там оказались? Баржыға түйелі. Баржыға ұтқапты да. Баттық. Фатих абай, көрші спичестеде шундай біреу бар. Ол да 41-ші жылны суғыш башланған жоқ, йоңған баржыдан суға секірген. Ол да ақ деңізде. Кетелі. Дұрыс мұ бұл? Дұрыс. Кім екен ол, ә? Исімін білмейм. Яшы сенің шомасыды. Біз ол баржыдан 2 күнек шейсем қалған едік. Міне бұл бәқі. Шәмлішай! Взять оборону! Без команды не стрелять! Hallerin nişek, Fatih abay. Түзіші фасылшын. Госпитальға қадар ғана түзәрміз. Өзіңнікі нешек? Шә, Fatih abay, шә. Нешегінде олабай? Шулай, sabunға эконом bulacak hazır. Енді сабынға тағын. Қырра тұрған sabunға енді. Екнің мүлі бұяғын, тересі иті білен бірге қырып алған. Фашист yorшығы. Алай еке. Қызларды яратмасы енді қазір өзімді. Ник алай дейсең? Сақал ұсма кәжді. Яратырла. Нешек кінәлі яратырла. Ирінлерімні шәншіме deyip, битіңнің нәп мұна шыл жеріңіне өбіп ятаралы сүйгені. Қабырғаларың нешек? Yarısı Fatih abay. Üzleri sınganlar, düşmanlı işe ötkürmegenler. Garmunga rahmet indi, garmunga. İngoldan onga tigen. Гармының әрәм болған екен. Тауышыма тұр еді. Тізелдірлігі Fatih abay. İske kun itip topsam, менің аяңадан жанырам. Біздің бітәлі жырлап, Берлинға кіресіміз бар. Дұрыс айтасың, Фазылжан. Тек мына тезірек ояқ қағына басаға керек. Медсестра. Сілкітіп тауымы, ә? Sizin haller nişek. İptaş kişi leytenant. Түзешле. Міне, үш жас сүйегігіне бір тоқтаусыз yanıp тұра. Ya güzel, korik. Elige barda tertipte. Sizin şu siyegizge mine şunun kadar demir yonçığı kodalgan bulgan bit. Onları hazır gençilgen urrığızda siyek kıypışığı kodalıp kalgan. Onsın gospitalde olacaklar. Ана алғашта биерлік болам енді. Bula indi İptaş Kerimov, bula. Қашан сіздің білен бір
Vals eğlenirbiz indi. Koşanma. Berlin'e жеткеш иптеш кіші лейтенант. Қалайса көп қалмаған екен. Шулай ғана бола көрсін енді. Шулай ғана бола көрсін енді. Сіздің орныңыз қайда, солдат? Әне тігінде. Иді. Барғыз, отырып болса да тұрғыз, военврач келе барғыз. Барғыз. Мен юрий алам, взвод командирі юрий алмай. Шушы тирәгәрек қолы болмас мы? Ой, жаным, барғыз енді, барғыз енді. Ой, қыз қара бәлегітер. Сіз енді, солдат. Сестра! Сестра! Қоялып барасыз мені. Тыныштаңыз. Қоялып барасыз. Мені мындай атарға тіләгім жоқ. Ұзатыңыз мені госпитальге ұзатыңыз. Госпитальге. Госпитальға ерақ бейт. Ашықмағыз. Әйшіл ерағы жетті бейт. Тыныштаңыз. Түзем мен, түзем, сестра. Военврачты шақырыңыз. Военврач. Ұзатыңыз мені госпитальге. Артос стрелді бір қайда барып болмай. Аллағы, сержант. Мында лежакта шорт таяқ. Қазір табамыз. Яралылар көп жол. Аяғына. Ана, оңа тапқансыз еш. Оның ярасы шындай. Мені кезен жетті. Мына мұнда жүрек жанында. Егіз қорым әлі тұқтар. Анда түгел, қолақ сияқ үстінде дейділер. Ақыран ауырттырасың саяр. Тыныштанығыз. Айда. Тоқтағыз. Қошан бұлдысың, иптеш сержант. Қашан болсаң бүгін. Көптен төгілгені, яндағына екі істері шарттады. Тозар, мақшар, түтін, бүтін отрядны қаплады. Сонда қая болса. Тоқтағыз әлі. Ярағыз бейт, пулевой. Нәрсесіз фрисқа арқа қойып басқан едіңіз мәлі. На. Сестра, анатылма. Мен өзім андиларыны не шагунаса. Аңладың ма? Аңлашылды, иптеш сержант. Аңлашылса бар. Военврачты шақыр. Военврач өзі мұнда келе. Тыныштаныңыз. Спецподразделение деген. Командир деген. Солдатларыңызға приказ бересіз. Бірде мен командир, сержант Усманов. Ақыры. Ақыры саяр. Фатиха абай, бұл беттегі кіші баржыда боттым деп сөйлегі. Сол өзі. Қазір. Товарищ младший лейтенант, вам нельзя вставать. Солма, Фатиха абай, солма. Біз ол кіші білән. Икеміз бұз қоя бұршып, yorға қатты шықтық. Ол кіші мені өлімнен алып қалды. Әмин ана, рахмет дейтірге үлгірмедім. Солма. Yok. Lakin şu Нешегенді олалай? Serjant, ölümden gereğinden artık korkasız iken ha? Артық ма түгел, маңсын кім біле? Bir ölüp karagan kişi bile o. Өліп қарадың ба әлі? Hayır. İki mertebe hatta. İkisi de sen ağabeyli. Serjant Usmanov. Akdengiz boyun hatırlısın mı? Otlu barjıdan isen kalgaç pripap pıtkı bekstu deyip şok atıp bitirmedin. Konvoyir Usmanov. Birincisi Kazan'da antisovetski şiirlerini kostıramalı mensinin deyip otlu şarpanı yüzüme ırgıta izerge tırıştı. Следователь Usmanov. Karimov. Sestra! Sestra ben! Korkma. Ötken işke salavat. Sana uşumda yok. Aşığımda köpten basıldı. Tek sana bir güne sıra biresim kele. Айтып қара сұрауыңды. Ләкин жауап вақыда айтмайым. Теге вақытта менен сұрау алғанда ғайыбым жоқлығын білейдің бе? Білейдім. Нәрсе? Білмем деген жауап күттің бәлі. Алайса, не керек болды, ә?
не керек болды менен халық дұшманы ясау? Ансы азарт. Каримов, азарт. Құрбаныңның рухын сындырғанда сен өзіңні полководец етіп, Петр Первый Кутузов етіп хис етесің. Сен ол шағында большевик ме, меньшевик ме один шорт кішінің халыққа солай түзілген. Әйе, құрбаныңны өзіне өзін бәле яқтыру ләззәтлі азарту, Каримов. Әйе, арттырып жіберулер болғандар. Бұлары да комбайр етіп жіберділер. Олата. Мен арттырып жіберулер үшін сенен вақыт ғафу да өтінелем, Каримов. Ләкин өтінмейм, Каримов. Шәңкі сен шорша іштейінлік сұрауың бұла мені салып таптамақшы, масқал етмәкші боласың. Yok. Мен сені ғафу еттім енді. Мен сенен кібіклер білән бір лазаретта ятарға да ғәрленем. Анса неге таған? Біздің мұнда барыбызның да осколочные ранения. Снаряд қипылшығынна. Әсінде пулевое, немец атакысы болмады. Қызғаныш. Каримов. Көрәсіз мұнда шек еркен, хавасы да чисто саф, басына да урак жетерлік. Позовите раненых. Хорошо. Наденька, позовите сюда всех. Товарищи бойцы, пройдемте со мной, берем с собой стулья. Товарищи бойцы, проходите, пожалуйста. Проходите сюда, пожалуйста, товарищи бойцы, проходим. Tezrak, suğuş kırındağı kibek. Проходите, пожалуйста. Yılışıp bittiniz mi? İsan mısınız? Kadirli Kızıl Armiyaslar. Здравия! Правильно, отырысыңыз. Siz davalangan 15-20 gün içinde bizden askerler sizden hospitalden Könbatış'a taba 50-60 kilometrege yıragaydılar. Şulay edip biz Şinuge tağın 50-60 kilometrege yakın aydı. Düşmanla şigindirgende siz kanınızda da kızganmadınız. Rahmet sizge. Tolda eti enilerimiz, apa singillerimizden alıp, pionerlarga hatta, ak kebretlarga hatlı bizge yerden iteler, ipteşler. Mene şu günlerdegine bizden diviziyaga ilk motor bulak geldi. Anı Tataristan'dan Gülşeşek isimli pioner kişi bergen. Hem ol üzerinin bulagın yaralangan, en aldınғы frontovikka topşırığını ötüngen. Mene biz komandovani bilen mandayı kararga keldik. Düşman bilen her berilişten üzerinin vızbadın en az yugaltılar bilen alıp çıkabilgen kıyı komander, usta sapör hem razvedçik Kişi leytenant Karimov Fatih Valiyevич'e tapşırığa buldu. Karimov, siz benim yanıma gele olasınız mı? Есть, иптеш подполковник.
Aha, bulay bulgaç kulga avtomat alırga da köp kalmagan. Так точно. İptaşlar, kişi Leytenant Karimov өзінің соңғы соғышында бик мөһим биекліктен фашистларны қуып түсірді, һәм аларның үш контратакасын кері қағып, дұшманға бермеді. Шуның үшін біз алға кете алдық. Кіші лейтенант Каримовқа һәм аның взводына сугышчан рәхмәт. Оқыңыз, иптәш Каримов. Хат бит татар тілінде yazılған, иптәш подполковник. Оқыңыз. Азмын мында татарлар, башқұртлар, қазақтар, қырғызлар. Мен өзім де татарша білем. Мен Чувашияның Батыр районынан Порфирий Семенович Воробьев болам. Hürmetli Kızıl Armiya sabay. Bu yollatma min sizge şatlık getirsin dip şiktim. Yaralarınız tiz düzelsin. Kugerşin resiminde, şeşek resiminde üzüm yasadım. Pionerka Gül Şeşek. Bu rayonundan. Emine oğlunun ismini yazarga unutkan Pionerka Gül Şeşek. Haklıyız sizne, iптәш кіші лейтенант. Служу Советскому Союзу, иптәш подполковник. Назайдейіз. Папаладым. Ептеш папаладым. Бізді ширінші палатада күтелер, ошығырға керек. Қазір барабыз. Иптәш подполковник, біздің взвод командирі, көрінлеклі татар шағиры Фатих Каримов, ол менің боевой гармон турында шиғыр язды. Asılca, buсы керек түгел. Керек, иптәш Каримов, керек. Сіздің шағиры болуыңызда бізге белгілі. Мен өзім аның бірнеше шиғырын Ватан үшін газетасында оқыдым. Мен сол шиғырны ятларға да үлгірдім енді. Не үшін? Шынап, шындай жайла шыны силеп көрсетесі келер, рұқсат мı? Ептеш исламық, біздің уақытығыз. Ладно, пусть расскажет. Хоп, айдам. Рахим етігіз, кәләкіге. Садитесь. Нәрсені жырлап та білесің? Бұл шиғырны гармонсыз һәм жырсыз сөйлеп болмай, иптәш подполковник. Хоп. Фатих Карим, қыңыраулы, яшыл, гармон. Бақша ішінде госпиталь. Фатих абай, өзіңіне сөйлелі. Asılca. Kıngıralı, yeşil garmon. Bakşa içinde gospital. İşikleri yazılı. Gospitalde kimlergine bilmeyken fazıllı. Soğuşqa kadar işlegen Donbass şahtlarında. İşlegen, isime düşmegen maqtav taqtalarında. Yigitning de yigiti ol soğuşta soğuşkan. Şulay bir şaq 3 tanıkka tüyelip kelgen düşman. Granatalar tutkan fazıl, şaq qattırgan xalqni. Şülmek gibi şel bereme getirgen 3 tanık. Iптәш подполковник, мұнда Фатих абай біразын арттырған енді. Танықта түгіл идалар, мотоциклдағылар. Гранаты білен де түгіл, автомат білен миналарыны. Менің yanımda Тұрсынбай да бар еді. Шылай бет Тұрсынбай, шылай бет. Bakşa içinde gospital. Karnizleri şilterdi. Fazıl bir kızga xat yasa. Xatı barıp jiter mi? Насында өзім үлеп шығарған. Adının soңғы yılların jarlar bilen tutura. Bizde bilsin yazı biti. Jarları la ni tura. Qadim düşlərine, gül qadim düşlərine, qadın olar, qonaq, gəlsin
блокнотын, башын қолына салып, yazған жырларын оқи да бейік тирен сұлыш алып, Иптәшләр, бірігіз, әнә шул гармонны зинһар китереп бирегез. Ди. Ала қолына гармонын, аша тәрәсәләрне, җилпеп җибәрә кичке җил алшылтар пәрдәләрне. Карый Фазыл зәңгәр күккә, күктә алтын йолдызлар. Ә бакчада шәшәк тотып, ял итеп йөри кызлар. Вак-вак атлап килә берсе, шәһәр кызыдыр үзе. Ширимшән буенда үскән шомыртлар кебек күзе. Бакча эченнән килә ул бүдерә чәчләрен тарап. Үзе уйнай, үзе җырлай, Фазыл бу кызга карап. Kim bilsin, ул mu, түгел mi? Тик кыз карый әйләнеп, бу шибәр кызның кулында язгы шәшәк бәйләме. Шаярып көлә егетләр, шул үзе икән. Зәңгәр кирип тишен күлмәген, ничек килешле теккән? Бүдерә шәшен артка сирпеп, кыз да куанып көлә. Көлеп кенә калса бер хәл, борылып якын килә. Тәкәлеп карый Фазылга. Күзләре дә күзләре. Онытмас Фазыл бу кызның назлап әйткән сүзләре. Яшел гармунның өстенә сандугачлар кунсын ди. Батыр егеткә ошыйсың, миннән бүләк булсын ди. Елмаеп суза Фазылга язгы шәшәк бәйләмен. Китеп бераз баргач, тагын карый әйләнеп. Пәрдәләрне җилпи, тәрәзәдән җил бәрә. Күз текәп киткән шул кызга Фазыл сызып җибәрә. Саратский яшел гармон, көмеш кыңгыраулары. Шул көмеш кыңгырауларның кички яңгыраулары әллә нишләтә күңелне. Үксеп, елыйсы килә. Елау егетешемени, бер җырлыйсы килә. Удардан яшел вагонга, алим тәрәзәсенә, күгәрченнең шәшәген алар Vatanım için. Vatanım için. Ömrüm, kışım, düzeldi yaram. Danlı soğuşka yanadan baram. Ağır bulsa da itemin yakın itkenge küre. Min ölsem, başka birevni mena tin itip yaratıp salırsın yüreğine. Saylağanın minim kebek, irkeli, süye bilsin. Kirek şakta vatan için ayamışa yaşlık kışın. Küreşe, üle bilsin. Batırına ölüm olmadı. Bir kuruşer bizeli. Kugerşin gibi gürleşip, kuzlerini kuzge tübeşip, bir ubeşir bizeli. Rahmet. İptaş Karimov. Rahmet. Көңіл шыннан да әллән ішлеп кетті. Бигерәк тә мен үлсәм, башқа біреуіне ярат деген сүзләр әллән ішледі. Қатынларыбызға, сүйгенләребезгә андый мәшәкать тудырмас өчен безгә үлмәскә кирәк. Шулай бит, Кызыл Армия сиптәшләр. İptaş Karimov, siz avtomat белән дә, тырыш каләм белән дә шәп сугышасыз. Уңышлар сезгә. Уңышлар. Молодцы, егетләр! Барыгызга да стройга басарга язсын.
Берлинде шырашқанға қадар. Фатиха, минем көз нурым. Сенің адресің өзгермей тұруына исің кетібірек тұра. Сіз хаман запытқа кіре тұрсағыз да, адресіғыз шул келіш тұрамы? Яки сен қозғалмайсың мы? Нешіктір бик қызық, білесі келе. Сеңа нешікті қоты көңілі болып, өзіңні қолда тұтарға керек. Кешегіне бит, нинди зор шатлыклы хәбәр булды. Харьков безнеке. Нинди елгалар, онда түгелгән каннарны юар инде. Ничек кенә булса да, бу вахши немецларны җиребездән әршисе иде. Балалар сине бик сагыналар. Адычка әйтә. Әтием бик ұзақ фронтта йөри инде. Менә бу урамда йөргән дядялар барсыннар да, фашистларны куарга булышсыннар ди. Хатым тәмам. Күзләреңнән үбеп, синең кадриге. Приказ удалить наш командир! Наш командир! Фазыл! Туз, Фазылжан, туз! Туз! Товарищ младший лейтенант, приказ штаба выполнен. Шәптір, ұнтыр офицер лектердік, ә? Туз, Фазылжан, туз, қазір қотел жетеміз. Түзем Фатиха бай. Біздің бітелі жырлап, Берлинға кіресіміз бар. Ките қозылар, ките қозылар, ките қозылар, даны бар. Әміттілер егітіні қой. Біз қойса ол ярындалы. Мыннан ярты километр шамасы верхняя змейка. Шул ауылның зиратына илтіп жерлер біз Фазылына. Истемеде исте қалырлық. Фатихаға, сен Фазылының туған елін, фамилиясын білмейсің бі? Фазылжан Исламов. 1920 жылғы. Малайғына идәлі, малайғына! Шынылен нешлетеміз? Әлі, тасыл кеттіріп үйіне жібереміз ме? Шулай тәрбіз. Блиндажда гармоны қалды. Ансын ешедеміз. Анысы білен әлі бізнің Берлинға жырлап кіресі біз бар. Фазылжан шулай қиялланайды. Хуш. Хуш, Фазылжан. Қызғаныш, салютта беріп болмай. Убью! Убью! Не нужно, Алексей! Бізге тілі алып қайтынша ярамай! Ama sütta yaramay Bugayev. Штаб бізден тіл күтер. Смотри!
Смотри, сволочь! Смотри! Из-за тебя молодого парня хоронят! Смотри! Oturmayın beni! Ben kupuna, ben borsadaydım! Oturmayın! Oturmayın! Osmanov! Karimov! Senin tanışın koy! Kime tanış Ali? Nişik nemisler yağına koşup çıktın. Koyşan! Oturmayın! Karimov! Benim iki babam var, seninki kımıklar! Anayım garip, urun üstünde yatar! Sen benim sıravını işitesin mi? İştem! Koyşan koşup çıktın İki nemis babam yağına. var, seninki kımık Karimov! Urun üstünde anayım garip yatar! Откуда? Откуда у тебя немецкая форма? Откуда? Kışlap girdiler! Onlar beni tele alıp gitti! Telitip alıp gitti! Beni orada ışan yarım! Karimov! Ey talalarga! Evet! Oturmasınlar! Sen bir şağır merhametli bulurga de şağır kese oturuşu bul al be Karimov! Kodem kaleyin! Uş alışı bulala Osman. Halk işi, il işi. Şuna göre şağırlarını rencetirge, öldürürge yaramay. Min bit sizde oturmadım. Siz bittiysen. Sen öldürürge ülgürmegine kaldı. Seni utanı getirdi. Şıkkın Ali. Kolağına kıskırak bulup çıktı. Direley! Яңа тел алып кайту үшін түнні күтәргә кирәк. Аннарысың бір барған урынга екі тапқыр бармыйлар. Osmanov. Әйт әле, Osmanov. Менә бу кыяфәтеңдә әниең күрсә, нәрсә дип әйтер иде икән, ә? Bilmem, Fatih Valiş, bilmem. Беләсе. Bilmem. Мин дә беләм. Ватан алдында, анаң алдында синең тамчы да уятың калмаган. Кызганыч бер мескинсин, Osman. Kızganış bulgaç kızgan. Fatih Valiş, kızgan. Jiber beni. Ortadan atkan mılarsın. Tise dönmөгürmün, demese kıtılırmın. Şans ver. Сиңа шанс. Синең бит китеп кутылыр жериң дә юк. Бар. Табам, бар. Юк анды жериң сине. Үзебезнең солдатларны атып, немецлар ягына качкан сатлыкларга бер кайда да кутылу юк. Бугаев, штабка алып кайтып тапшырабыз үзен. Взять! Fatih Valiş. Тел итеп түгел, хәрби җинаятчы булара. Теләсән эшләтсеннәр. Беләм мин. Син дә беләсең, анда ничек сорау алганнар. Şahır kemesi! Түнгі жилдә көзгü яңгыр сибәли дә сибәли. Янымдагы иптәш кенә миңа берни сөйләми. Hep yaş iптәшне күмәбез. Бер кем берни сөйләми. Көзгü төндә яңгыр гына сибәли дә сибәли.
Fatih'nin so'nggi kitobi qayerdasan? Мен ham kishmi? Sen ondan so'ng chiqqan kitobi yo'q bitalani. Yozg'i tundasi, balkim chiqib jetar. Men ham qish. Mene bit ol. Mene bunda. Narsaga o'singlar Kofi opa. Kechagina Hakim Salimjonov radiodan Fatih Karimning she'rlarini o'qidi. O'qib da qo'yay endi. Ondaning Siri Shinilim degan she'ri bor edi. Onlarisiň yetim qolgan bolalar haqına birgina nemisida qizg'anmay yashaqman deganida bor edi. Tog'in menga ko'ngil qishim degan she'r yozdi. Ay maturda aytib yozgan endi. Mana shuni o'z ko'zlarim bilan ko'rib o'qiysim keldi. Kofi opa, ayda, o'qayli tog'in bir. Tinglayman. Ko'ngil qishim menga xat yozganda, ko'zini yumib uyg'ot oladi. Olsa yuzlaridan yugurib tushgan sog'ish yashi xatga tomadir. Qo'y shang'ina shovli yoz jetarda, qir qozlari qaytir kunlarga. Qo'y shang'ina qaytib siganimning qo'ynar yashli ko'zi lubarga. Ey yozasın. Sağındım bağrım seni. Kafiyuşa yaz beyremi bilen üzeni. Kadriye uşam. Vay kızlar başım. Yok. Tiyatroda bayram ettiniz mi? Kutladılar indi, jiyap kutladılar. Jiyin kart kırı da mınılı parçıklar. Biraz gına şeylep kaldık. Şeyiz büyük koynar bulganda şey. Bit olması o soğanı rıkmayın kızlar. Kızlar. Aşıp gideyim mi gene? Salıp taptım mi gen? Koy aşıp gitmekçi bulasın bakın Uruşka. Kadriye. Kimle salıp taptamakçı? Canım. Kimle salıp taptıysın bilsen mi? Hele medsestra bulup frontga gideyim iken. Mahinur ne söylüyorsun gündüzü? Bakın Uruşka. Sen kurslar ötkençi. Soğuşta biter Allah versin. Bitmey bit. Mine şu soğuşunu. Mine şulay salıp taptıysın kire benim. Bitmey bit anın soğuşunu. Yılama Mahinur. Sabır bul Mahinur. Bitmey. Duydum bu ferişteler. Arasında yaşayın. Günah. Işletirlik kışı da yok bir de. Aşıp gidip de bulmayın. Soğuk. Top kınada bitirip bulmayın. Kızlar. Yılama Mahinur. Yılama. Bunda Mahinur. Kızlar. Mahinur. Bitti. Yılan. Yege düşümünü. Bir. Canlı sevgili. Kodim düşlerine. Gül kodim düşlerine. Bala. Gölge konam. Dirrezen düşlerine kızlar. Doldurdun Mahinur. Kızlar. Konur kuygan idim. Toşup yotam iken. Hazır para koyam. Kirasin kısımda. Kirasini var mı? Var. Özüm saldım. Var. Nerede pişireriz? Soğan sumsası deyip de sileştik. Berenge tekesi deyip de onun bu tembireyi bir de yok indi. Belki kotla bakma pişirir bize. Yaray. Şulay deriz. Mahinur. Resimimi nerse işittim. Nerede? Fatih Kerim'nin şiirlerin Stalin premiyesine koyarlar iken. Git anla. Yapıkayım indi bile. Yazışlar birliğinde iki toprak geçirgenler. Bütünüsünün de fikri onaylı. Stalin. Tatarca bile mi kendi yok? Ul bit özü okuydu. Fatih abinin Rusya kitapları yok bit o. Tercüme iteler değildi. Moskva yazışları. Kavuyağa bitlik tırışıp yürüydü. Kareli kavuya bey diyenler. Kızıktaydı bu kavuya beyine. Bir gün bizning
типографияға келіп кірді бұл. Үйшіліп тұрған құрсағын кейін қойыш біле буған біздің наборщицы Хабиля. Ой, қауябый! Диллерің өзіңе бигірәкілерге келішіп тұрады. Бұна қаршы қауябый. Ой, Зülхабира, нішке жүрме бигірәк сақсыз қағыласыз битпей. Әтігінің нішке жүрі қәдәрді. Қауябый тұрында сөйлешейді. Kızlar, komurum özür. Yorma. Kadriye, kızlar koydasın. Kızlar, почтаға жібердім. Өзімнің адгуларым бар еді. 2 бейрамны бір етіп алайым дедім. Kadriye, beyramның ikіншісі нәрсе. Кеше Фатихамнан хат алдым. Neler yaza, neler var frontta. Міне ол хат, қызлар. Қойсы қызып қой. Махин дұрын қысын, олар тескі. С чувством, с толком, с расстановкой дегендей. Кім айткен әланы? Kim etse de ikendir. Benim turda iken indi o kızlar. Отырайды. Sürekli Kadriyem, Bağrım, koynar front selemi sana. Kıyal bilen Irak'tan gözlerinle ubem. Yazadasın indi. Sizleri elle koylarga ötüp kire. Oku. Leyla, Adam, min olarına şul kadar soğunam. Sen olarına benim işinde yarat. Benim işinde up indi. Okudun musun kızlarga? Uptun musun Fatih Kuşkança? Öptüm indi. Öptüm. Aunata öptüm. Oku. Özüm isen söyle. Hamanda katı soğuşlar içinde yürüyüm. Benim soğuşta başımdan neler kişiriğimni Eskat oydargına bütün işgalliği bilen onlar. Çünkü yol benim hünerinin nerseden turuğun bile. Bugün özüne kişkinerek bir pasılkı jiberdim. Poçtadan sıraşıptır. Vakitinde ol alsam bir kuanır idim. Haber itersin. Şu günlerde Kızıl Tataristan'a yasında diyen şiir jiberdim. Kitaplar çıkın yıkıldı. Hazırga artık yazar sözüm yok. Hiyemsiz, көңілсіз bu faşistler jiri. Hat yaz, kütüm. Күзләреңнән үбәп. Фатиха. 13 февраль 1945 ел. Kızlar, bulay bulgaç. Biznikiler düşman yerinde bulup çıkabit. Mahinur, sen bir de radyo tırlamışsın bu gay. Bizdekiler elle koyşan onda bitildi. Tizden jinu, Allah'a buyursa jinu. Oğuzuna baldamay kofiye. Kadriye, eyteli. Fatiha bay, hatlarım gel. Gözlerinden übem dip bitire. Normalde übüşüden de tatlırak miken neysin o? Fatih. Ol şunlap da. Bik еш күзләреңнән үбә. Яле. Күңел ишегеңне бикләп, пишәтләп куйым әле. Миннән башкага ачылмасын дип әйтергә ярата ул. Һәм менә шул хатларга күчте. Oy. Künçü iken Fatih. Шагыйрь ул Маһинур. Шагыйрь. Мин дә аңа февральнең нәкъ 13-ендә хат язган идем. Ул да алгандыр инде. Мин дә аңа күзләреңнән үбеп дип куйдым. Карале, кызлар бик сыңарды. Әнием, карале, әнием. Апа. Oy. Kişkinerek güne digen. Basılkasa şuşunday bulgaç. Zurrağı nişidirek bulayın da ana. Зуррагын әле алган юк кызлар. Eni o şimdiydi. Ажалым келегиз бар. Korana nişiklik bir gitkenler elde. Kiskele balırsız indi. Giysep eremiteler deyim mındı da buranı. Mına şoy sütemiz de soğurup alabız. Нишек? Ашабызмы? Ошинди. Андан соң омырга тутунурбу. Әйдәгез.
Фатих қайтты. Әти қайтқан. Әти қайтқан. Әти қайтқан, ура! Йыламағыз! Мене ул мине Фатихам. Аның күзләрен сугыш үпте. Сөйлер сүзлер бик булалар. Иренмешә сөйләсәң. Озын сүзнең кыскасы шул, күп яшәргә теләсәң, үлем турында уйлама. Илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була.